achouba impact ma praja ngasi ki protest me am je people pot amane lawe sumai to na ingarang jam nung siba yam thaza da pot am hai tare ko uripo ki oil pump gi mamang gi da he protest over jaga building achom lei bane ba moi gi mol ke sagal ei do sei je moi uripo apun ba loop kangu na sinbra kanga na moi gi group khra thawe uripo apun bulip ti yaw re khange adu gi pot ato group ani choi moi na organize to ho de yamna ngasi fawa manipur gi protest ki aduga history da thena da pot amaga ina madru urjagi ngarang je yam no haibu fawe kai no da alaman mayam ama senior citizen ko yame mi sam chani surong ganen kale ko sei sa makoi yamna like la chu haiba army leramba doctor ramba da gi mcs loi shure madru yauri do ko alaman mayam na phamma kanda leibak si gi issue gi matang da hai tare ko ngarang press briefing people uram me lambi chan chan ko mase machai da aina nungai je kai no da ngasi na ha mayam di ekoi gi agitation si violence or destructive me am yaw ena police na su ngai da bol leramba yai ekoi gi mera pai bi gi youths me am gi movement sing se saura ga di manipur se ta seng na ga atumba nongsa ni kai ni horu no hari ni mayam na kinari ni ko ipai pu sing gi haktek te kon khang la ya da halaman mayam sina pothara ga masa masu ko la ga mayum da lai ga da sing ju bok lai da ge thola aga admaina torok po se mafam gi halaman lai riba above 65 plus da ga 60 plus pok yare 60 gi matak lai riba na han mayam sing 70 80 90 100 ka su mayam na thola ga mai to bu se mase je koi puning da madugi pot moina irang si ngasi lotion mangam dana government sin lai si matang si kari hino kamai to no haibagi message amaga pi ba mali aina khan bada ko ai jab chana mo gi statement me am do loi mo khang utra ga mo ngang to report yam ngai fawi si khona mafam sing da ahan sing si go wafam mayam sing se ahan gi wafam sing na ahan gi waina safu melik angang gi mathina rocket sai koi gi haina ram poni yam phajaba ko sumain to ne koi punna ani makse ahal jo angang ju punna khana minera chat pa taraga di koi gi government gi leiriba magi machineries me am na katukaran tawrasu natraga koi mapan gi changjal aga mapan gi thunglarani counter insurgency gi kai hai pochi yaw draga su hai tare ko government si to naha sing si to godabni koi sing si to godabni nupi ngang sing si to godabni si to mathau tai kai ba yamna clean advising aduga innocent civilian things da aduga halaman kok lerba like chu haiba mayam jena sumaina tholaga pibi ba taragadi ekoi gi lanjang si am thuna conflict si solution su propang ngamgadra na khanjai adana madugi organize to biriba hongnarubu tawdana tholaga tawriba natraga organize to amadi leram bayai ko madugi mayam sing dubu yam thaga janing ai di sum mapom phongi torop je si sina ekoi movement sing si ahan gi ba movement naha gi movement khaidok sai ba wadi nate adubu kuding makki ekoi pulap ki apun bagi oiba wakalon da ekoi lewak sigi lamdam sigi tungi kunai mirol singi jang da kari to mathau tai ai base sum meam je open na khana ba naina ba discussion chawba sina ekoi gi chapcha ba koi wan thok leiba solution ama aduga justice phangna bagi masa ama oigani natraga di justice delayed justice denied haiba pota any fill any jaga any area da salu matam da manipur go ni ngasi follows maina justice phangma ngam da leiba then NI gi case in so mawang round khana gi ba aya ba ma home dagi refer to amdraga di madugi pot pai bi ade kaina high court yoraganda sahi 24 gi 24 25 26 sahi ani mapung pha hum phajalak matam da hauchik ta sumaina puthorok pot adudi ngasi fawda ngasi ngarang dagi piriba case mayam sidi karai fawwa madu jenen orangani haiba pot se maji thajaba walakpa aduna lengak ta leibiriba including chief minister home minister concern others mogi lengak ti yobiriba singna home minister se ruling da leiba kangu sigi center su leibani na masigi pot se ningthi sina consult tawbiraganda unaba chaliba kari wari shana bano khangdragasu leibak sigi irang loishandabani hana lai khudingi media press briefing tawdu nataba madugi pot chapchana union home minister gi pot cp re ikuna si tawre si ayaba leire si sumaina si refer torom daba mayam sing ju hujik tawre ndar si sumaina tawre haibaga sing thajaba se ikoina ngasagi ji siga phaminna bada warep nipan yanaraga tawgibani hallaga paula kiden to bangarang adum ikoina uiko seis ikoina video footage camera photograph lauraga koi military crackdown to buda to bokot bag yam phasa warep mayam ama yauri warep sing du praja sing adum pen datna tongan protest makha sana to bo oibadi oigani oisu oiribani adu sigi pot mayam je kari damakta yanar matung da kari ge protest oi no habda yanari warol sing se da gatang tale ho ba thawak to on thopang amoi do bugi mami ngasi phau la ko dun tab dun toribani masai koi government na koi gi kano country sing na da hai tare ko praja sing onjal lagan traga je se onjal lagan traga imung do onjal laga victims oi sing da saw bu ju mathau ta de
ꯊꯕꯛꯇ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯗꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯥꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯏ ꯆꯤꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯛ ꯂꯥꯎꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯂꯣꯟ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯏꯊꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯅꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯄꯤꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯣꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, thank you very much.